mwanchu murigereria Chinsa ni Ikomi tukoneria Jumapili chitarikine 22 mutenyi no mutangani omwaka w'echirwe 2023 naende tumiranira semesa mangana maya sentunde ende yakabere nkumanye nararia yagendete kokoreka aseliro bali tulia Gusii na Kenya engima nyorang'arera se county ya Kirinyaga asegeti ya Kerugoya Stadium nigo muraibwense Dr. Ruto na babwatani baye banyarako baba gwikirana ase amasabo yo kwereneria ngambi ya mono kigima ekerabono chinga kichichinkwana cheika nigo yarorekanire abarai batenenire asobonge na komomochio muraiwe kyama kya ODM RAILA Odinga na komogania anyarako baga kwa murayonde bwensi kurwa sorongo rwa Nyanza anyarako baga komosira na komorosya ge siasa egerera atimoke kurwa samangana asiasa boigengana yoko buwo gwechikura kwa RAILA Odinga yaira libagali nene ase omosangerekano oyo mwancho murigereria ayongatina kwareganiria senchera yo bwenge gendera gutobwatia ase mitandao yaito ya Facebook ntora chencha Ndizi TV News Digital nensema ya YouTube Ndizi TV News ende na bogo tweet at Ndizi TV News egero tonyora senchera yo bwekera kaba mona inchego ikomo elio ekarango komanya maya asenchera yo bwenge. Ncheni gongoro kwa Sara Nyarange Ontita mwanchu murigereria toya chake korwa sensemo ya bonchari abu asoyo bolete kerugo kyobo jumbe aselieta Geoffrey Okindo amwaire neire mbiya mono omo waziri bwechisemi Ezekiel Machagua soko kole miremimia kwaene kyabuna matemwa manene gochakera KCPE goika KCSE anyare ko bakagosoka asenchira yobo ikeranu na abana bonsi kurangeri wasi chiskuru chiribaganeti nigo boiga kwanire igorongana kibaro oberetie woche gokonya abana korwase chi amate chitali kwenyara nyoranga nigaro mo director bweskuru ya St Mary's egotoka se county ya Nakuru asate ikaba chikubwatera nabuna babwatani bechisemi kwaene kyabuna onsi anyarekanire asomwa koyo bwa masomo Malitanga rukujofu nyabayo kindo oyo buletu buchumbe bwa bonchali ase chikora chaeta ntoyeteti nande we live to fight another day sega sento korayo ko somia bana inche buno moteneniri bwa school ya St Mary's Junior Girls ebwate inua msichana kwa kumwelimisha scholarship ngote abangambu yamona sana mheshimiwa ito uchisemi mushike machogu ramate munaso kandi no moko munene na mono chisku cha Gusii cha kora byamono anenake chisku cha bonchali cha tabia skulu ya Igonga skulu ya Ikomi Girls ekinde chinyinge mwakolega asingia abalimu abayiboli n'abanene bechisemi bali mu abwatira ntase chiskuru cyo kolega asingia engote bambuya mono nande bano n'abana bali bawo chibokora bakora class 8 tukabaje scholarship ngoja toreko boya egere mu maino mu anselite ngo irabeli myaka ene egere nikimogocha kobanga mu aitire buya etugocha kwira na Gusii tuchigoserekea Nechi skuru chinyinge korwa sorogongo rwa Gusii nigo chiarorekana gokora byasa matemwa KCSE anene chiskuru korwa sensema ya Masaba South bune skuru ya Ibacho amone skuru ya Mubamba echichi akolia byana kolikia machiba mayamono buna kwanekia mwalimu monene bwe skuru ya Mubamba Dr. George Ogochi. We are happy as a school that we have received all our KCSE results of our students who sat for their examination last year. And we are happy and we thank God that the students have greatly improved and have made us proud compared to the previous performance, where we had the previous performance of a mean of 4.6 and now we have an improvement index of 2.6 and now we are 7.05. We thank God for that, and the number of students
have really tripled those who are going to university. From last year we were 21, now we are 87 we will be joining university. We thank God, and I thank God for the cooperation that has been exhibited, and we realized with my colleagues, the teachers, the non-teaching staff, the Parents Association, the Board of Management, and the community of Ibacho High School. The students were equally disciplined, they were committed to do their work, and we believe that in future even we shall improve more than we have done. So the parents and the stakeholders, we assure them that this is a school to be. It's a school that is in an upward trajectory where discipline is the order of the day, order, hard working, and all that. Performance does not just come. It has to be earned. Mate mokuru ase ensemo ya Nyamwamu gotoka bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigesokirie na gusaba bokonyi korwa saba samaria bayako bakonya elinde banyare ko babakumuira umwana obo mumura ase skuru ya Kisii Boys eyo nyare ko bagakorangerigwa maega yo gukora buya asa matemwa a KCPE korengana maumwa abo yo basangana muri keto Mildred Momanyi nigagusaba bokonyi ekiagara tabuati kende gionsi buno moibori na ende tatagetie ndoto yo mwana oye enyare ko bakego sukamagega chinga kiaganetio bokonyi egara umwana agende eskuru ende kiogoro ward ya Nyamwamu sabrokesi umwana maenga na bakora class 8 twari kunya komatebi koromo kieskuru eri korangeri buno guti komo moyo rende mutisha bona yeikeira amaena nyasa pariro kogani kwae bona yeikeire urangeri we school Kisii school ndobu atikende na kende Wano burwaire mbwachitega tikabera tata byara arwarite eni boyonspi akaenda waroro bole mu bukawani asenyanje yo kurwari buna buturi bakokoburu wano umwana akorera ngusabe serikali monkonye umwana yagera yenderero amasomo aye aikiranie ndoto yae kumuranje nasabira obukonyi ndi bwensi ankonye umwana na magisi yalenga bwate abwata magisi Chinsa 83 kuruskuruki yabamanyi SDA primary school andake buna mugende toko baiga kurumage gagaiga nkwa bwate kende kirachi cyaro cyo bakonya ntwa bwate ngombe isinga njogo rweire bwachite tata kamenya nyagitari asomu ngaki entambe tokaoni efeano kunya kwa morora rende nyagitari na tata na mu promise tina musomi lakini burweire bogatanga andake abana mbalingo bwate mbatata Mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigabolire abarai bonsi bachorire ase oborai kobwaterana n'umurai bwense Dr. William Ruto kwene kyabunanko nyawarabara matunda yobokoreri obuya korwa Chinsa ao nigaya kwanira yana kwene kya erebuno mugavana na chikogendera kubwaterana na Dr. Ruto kwene kyabuna bamenyi korwa Kisii banyorire amagenderero Robert Runo chikonyora senchira yoboime korwa somuliketo Brighton Makoli kolenda yenere nkwana yo mugavana na hii serikali haikuingia tu kimakosa. Mungu anajua. Kwa sababu kwa Biblia inasema kwamba mamlaka yote yanatoka wapi? Kwa Mungu. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto yeye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Unajua watu wanakuanga na vitina. Walipoona tuko na yeye wanauliza Simba wakiwa na Ruto Simba bado alikuwa kitusi rais. Asema bana kule kulikuwa ni wakati wa kampeni. Matusi ilikuwa kila mahali. Sasa mimi ningemwambia yeye ni rais, si lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niulize tafadhali tushirikiane tuhakikishe kwamba kazi inafanyika. Mwanju muligereria toende gwika se county ya Kirinyaga abwasa masabo yo kweranira mbiya mono anyarire ko bakagokoreka gakoragwa n'umurai bwense Dr. William Ruto abwasa mangana siasa arorekanire ko egwa libaga linene mokonyo ye gosoma konyi bumurai bwense Rigathi Gachagua arorekanire kao kwanera igoro yogo cheruro kwa Dennis Itumbi oyuoroyo mobwa bakoli miremo asobisi yomurai bwense Dr. Ruto asense mayoberani bwa mangana
asa tebire baibire korende yani babeire korende mba kweba bali bamocherete Dennis Itumbi abo barengene kirenga ekebe yokomorusia obugima ya rais ya mkono hana ofisi yote pale, lakini ndio mwenyewe anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyaga tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa, si mnajua, na amri ikatoka na Kinoti akatumana, akachukuliwa, akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana tumuue namna gani. Askari mmoja anasema wacha tuende pale kwa container iko hapa hivi tumpigie risasi hapo akwishi. Mwingine anasema hapana, hii kijana ni mbaya sana, wacha tupeleke Abadea tutupe kwa fisi akuliwe na fisi. Mwingine anasema hapana, tupeleke Rivayala. Lakini kwa sababu iko Mungu, watu walikuwa wameweka kwa mtandao ya kwamba Itumbi ametekwa nyara na anaenda kuuawa. Sasa wale wenye kutumana wakaigiza baridi. Ndio huyu Kinoti akapigia officers, akasema mumeua wakasema bado, msiue, kimeuma, wacha tu atupwe pahali, muachane na yeye. Akatupwa pale Kasarani. Vijana ya bodaboda wakamchukua wakampeleka hospitali pale Nairobi. Bishop umesema tusameane, lakini mambo ingine roho yetu ni mzito. Mambo ingine ni mzito. Sasa huyu kijana wewe, na ni kijana mdogo ya hapa the fathers, alikusaidia miaka yote, all the years, akakuunga mkono. Wewe unatoa agizo ati hii kijana aende auawe, alafu wewe Bishop unatuambia okay tutajaribu. Mimi nitajaribu. Rais wetu tayari amesamea. Mimi ni gari niko na shida kidogo, lakini nitajaribu. Sababu umesema mzuri, tuangalie mbele, tuwashane na hii side mirror. Nero mugavana we county ya Kirinyaga Omusubati Anne Waiguru nigobona abolire baraibonsi banyale kubwaterana na gochamo elio gukora imirimo na serikali ya Kenya Kwanza. Kulingana na Waiguru nigatebira barai koru asobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya abande babo bachakire kuri yemeremo asabisi yomokonyi bo murai bwense na igo bolire barai bonsi gotiga siasa chumwa koeta na kweneke buna mara aba gosom obokorali kogendera bole kuruewa asenchirenkirano kegima. They are looking for relevance. If they were clever and they are politicians, wangekuwa wanajipanga. Wale werevu nimewaona wakipanga laini kwa ofisi ya deputy president, kwa sababu wanajua huko hakuna mahali wanaenda. Hao wasishinde wakitubabaisha sisi. Tuko mlengo wa kazi na tunaendelea na kazi miaka 5. You have a promise to deliver and we want to work with you to deliver. You have changed the conversation in this country, Your Excellency. You moved us from empty rhetoric to discussing things that matter to the people on the economy, na hapo ndipo tupo. Mungu awabariki. Chinga kiecho umugavana we county ya Embu Omusubati Mbarire nigarorekanire boigo komosomera kirage omurai we kiama kia ODM Raila Odinga na goteba chinga kichaikire agwenerete gotiga mangana siasa na koligio murai yo mokoro asorongo rwa Nyanza na kumotielia na kumosira sa mangana ge siasa libagalio kuna koleta mangana mange ase serikali. Kulingana na Mbarire, Raila Odinga obeira soborai chintunda chinyinge na igone chinga kia bwenerete gotimoka buno mugaka. 7 ukasema you are rigged out. 2007 you are rigged out. 2013 you are rigged out. 2017 you are rigged out. 2022 you are 5 times, my friend. Unaendelea tu, utaki kukubali kwamba umeshindwa. Let us tell him something, that you are now old enough to be mzee wa mboma wa kupatia the other leaders advice. You are in your late 70s, for heaven's sake. How much longer will Kenya continue to suffer because of your actions? Tafadhali achana na sisi, pumzika. In fact, you should let people like David Ochieng
to take over the leadership mantle of Nyanza province. That is ayo amana yanda mange umwanchu muligereria ngo cyari kugochera chikoraga ensa moya bono botuko ne Chinsa isato chingakyo yo minto Ivalina Osero agenda to kwariganira yo asenchera yo boikirano kolenda to wakangambia monase bali mwensi mwato bwatiri wetera asenchera ye mitandao na endegendera ko baimea Ndizi TV igetasenikia obwanchite na mbemo imena isiko yorogongo rwa Gusii nyora chiko chokoraga Chinsa Ikomi na mocha bono mogoroba morobele wemisa Jumapili noyo minto makogoti Joseph no renchera gocha chinga kyao chigotwaro magani bweli tuko kwa Douglas Makoli oyoro moteli gosomo kwaya master igobano to baisa gosuka to baisa konyegera no nyanga kya sengecho no morobelio ogocha kobetanse asege kere bosio Oleto baterana komo koro asensemo yokweneke kwa nyolera mariogi nechibicha asenchera yoboikiranu kegimani akoro kwa John Kebati na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.